Fasram loneminyaka lengamashumi bekangumcondzisi we-eStina ngalesikhathi kwenteka lobugebengu. Kanti-ke Selish Inderjeth loneminyaka lamatsatfu nakunye bekasisebenti kule mklamo we-eStina wekukhicita lubisi. Kubandzakanyeka kwabo kuleli cala lekukhwabanisa kwaveta luphenyo lolwendiwa ngumtselisi iSARS. Lolu phenyo laveta kutsi batfukisa iSARS ngekufaka ticelo letingumgunyati. Kusolakala kutsi basebentisa tincwadzi letingumgunyati kufaka sicelo sekubhadalwa imali lesuka kumtselisi liyamene nemklamo lomusha lobite 37.7 wemarandi. They face one count of fraud each, as well as contravention of Section 54 of the International Trade Administration Act, as well as contravention of Regulation 22 of the Exchange Control Act. Umbusa wasiphikisa isicelo sebheli njengoba batfole ibheli letinkulungwane letilishumi temarandi ngamunye ngaphansi kwembandzela locinile. Umeli wemsolwa wekucala uthi ukholela ukuthi banelicala lelicinile kunembuso. We're always confident, knowing the accused for quite a while in the other matters, and studying this case for a couple of years now. We believe that our client will be justified. Kusolakala ukuthi bababili labasolwa banebudlelwane nemndeni wakaGupta. Kusolakala ukuthi basebenziswa ngolomndeni wakaGupta ukuthi bashoshombise imali ngalokungekho emthethweni ngekusebenzisa iEstina. The whole eStina dairy farm project, as well as our other case, Nulani, all of it we're saying is linked to the dealings of the Gupta family. We have said even in our press release that these people are key associates, more particularly in the eStina debacle. Labasolwa bakavunyelwa kuphuma kule live. Kufanele bavele enkhantolo kuleli cala lababukene nalo bangendi nebugebengu ngalesikhathi lisachubeka leli cala. Leli cala lidluliselwe ngamhla 11 kule nyanga.